Gogo Chokori Bagaria, Ryoko. You see, what you do, what you're going to do for them. Kila Korea Jumatano, na Jumamosi, Gochakira Chinsi Satonenu Suchavo Tuko, Asogo Chakomera, Nainche John Kebati, Asetoko Barigania, Abarahi Ao, Nakumanyi Biabo, Asokore Tamakindero, Imeyoro Gonkurugusi, Nakengima. And I will tell you, Ekeumbu Sanya Brand. And you're what? Ekeumbu Tabagani Boye, I got a wing and two, Bimbatabagani, a book and over one. Lakini tu kwa igunga, bantu bako iliata mwejirani yao, ominyoke websi, okubono tiritariki. Homoro bilyo Ekeumbu, Asetoko Nengia, Nakumanyi Kiringa. Biamono kigime omwanchu murigelia bo television ya Ndizi TV magarabengia anosia soberete ensegweta nigo twikire na inde chinga kichiria tokoletwa umurubiri Ekeumbu bunere butambiri twa Jumatano chinse isato nenu suna poikoli twa Jumamosi chinse isato nenu su chamaragoba ekara tokuya ni bya kigima elio tokoletera bageni ao anene mono chinga Gia Siasa ilizonyara gukorera ria tulengete ntwe bunabagusi mwenye gitinge kigima litukulia lero bunera gotia bulitangani nigo tule no mheshimiwa Rachael Otundo kurwasi county ya Kisii okoboli bo women representative ninga kingiya obonete komumanya ereningo ngagia kurwa ande yake chinga kichinde kwa moigule kwa mororire gosino maete mono mbaro batanya komorora lero litukulia bulitangani gose bagule TV litangani batagete korora omogeni litangani yobana tuikato bailibaga na baro bamumanye bamanye birenga byaje ninki ko rakoboli bo women representative kurwasi county ya Kisii na yande amange kigima bono gintobone dokora no kubuguli simi yawo na kulikali bolio lilio tete moboli magaroba ya bono chinga kicho abakugenda se YouTube channel yaito ya Ndizi TV News elibono yare kuligira ya kurwa oyo lisiko ya nabokugenda okopie link yeri galia onyo ko lisiko yorogongorwa gusi ko lechinse chia maiko naboigo ne mechende emenge ime ya Kenya nabogunyara gutonyora eyemase yemo gwetera so mutando ito o YouTube Ndizi TV News link yera bo share gutia sabasani elibono banyare ko interview ye magroba ya bono tumanye na ngaitorochie ime county ya Kisii biemono kigima ndeti ngore chinga kichinyinke ni gontagete kumwali mogeni buli tuko lya lero karibu kigima Biamono sana. Yes. Anete kwa kangambia mono. Asoko nyali bageri. Gocha se umurubiri Ekeumbu. Yes. Ase Ndizi TV. Elinde nenche tukwarera abantu bamintu bali bategerera bonsi. Ana kwaniri bali bonsi bategererete. Nande kubatebya. Yes. Ndizi TV baligeri butambe. Kyagere bwata mangana amangi nanda mangana amaya. Ali tokumanyanga ngito kogenda gucha. Okay. Biamono kigima aetigo kwarigan mono kiera tulimogeniga kwara chira matukanda mangi lakini asomoro buri Ekeumbu rero tukuri holitangani nende gonkwarigan no moyo murabu kigima go chagaiga bono eyemase ya motigango tutaki kumanya Rachael Otundo ningo ayeibwire gutira igasobwanko elitogendere no muruburi buri tukuri lero asogote aga Rachael Otundo ningo Rachael Otundo inse gonkurwa sakuru kwa Ekeumbu seligena alia nyali bar chache ona somete ibeno primary school
nkagenda Ishuni Girls Secondary School, nkagenda Tumutumu Girls Secondary School, nkarua nkaenda University of Nairobi. Yes. Ngakora ekosi gurukunga land economics. Okay. Ekirona kule ekosi eyo. Yes. Nkalikwe ministry ya lands. Mune valua. Okay. After myaka ebere ngakora amate ngakole diploma. Inkabe a member of the Institution of Surveyors of Kenya. Okay. Ngachaka go practice mune valua kingonya ngakore serikali gasi. Okay. Ngakore serikali gasi kingerere tani yane because ntuntu arenga allowed. Ngachanga ikira ngatika gasi serikali ngari sign ngaendera gukore yane. Okay. Ekena ngaendera gukore yane ase ngokora gasi gurukunga valuation na nakora property agents. Nane nakora property management. Okay. Egasi nere inakolera at the same time ngakolera asiende community asende umuntu we community ase board chi school awa. Yes. Arabere board yawa mnabono na bete board ya Gusi Institute. Asaba wate problem sana ye title but ko promoted babe National Polytechnic. Yes. I played a big role as we ensure ngabanya le title dige ya kono ya babulire for a long time. Yes. Kero banyonyora ekamya ko promoted diga kwa National Polytechnic. Okay. Na sande na bete chi school chinyinge cha Kisii school no kirera chinyinge many other schools. Okay. So na rabe go and at the same time no mwana siasa na chagete siasa ne 2013 ngaligi kirugo kya bali chache eba tutraikaba ndagete turaenda ase family no bwate family. Yes, I have a family. Nibwata abana abana bana in total are around 10 abane pamoja na abane adopted. Okay. Around 10 inchi bwata abana bangi. Okay. 7 ones. I have a family, I have a home. Okay. Yes. Biamono kigima bono esengencho lero nilitukulia siasa ndigo togosoa eyema seyemo asamagana siasa naliko nyoro gwachakire kontebina siasa chao ndigwaji chagete kigima ndigwaji chagete chiri chakuru nsikutira paka kuikabona litanganya chagete siasa ona tagete ko chaka siasa ane 2008 ekena tago taka siasa ane 2008 kanyara my brother nere omonene nere ngo struggle kuligi kirogo enche kuligi. Okay. Tuenzi tagete kuligi kirogo kamo kyo MP agankani ngai no muswat anda eno moke karatiga ese muhanyaribali ese nyaribali chachi obo MP ono karatiga 2013 yekara yaika touch kuligi kirogo ekyo no mukwaniriye. My brother is my brother Otundo nera kuru. Okay. So kerata ataligi kirogo ekyo so bone by election yekara yacha na soete ngaligi kirogo kena ligi kirogo ekyo ye by election nkanyoranga egentukulia abantu bakotanga bakungu bali ko kirogo is a lie ekiagara ta inchina sigete abasacha basigete bande ujimagega kwa babuete na babuete bande ujimagega ngabodi no nyabakungu bali ko ukura abantu basikira utaranga ninchina asika kanyoranga ikini ndukira wala tukunya kwebeka basanga bakungu bali ko yewa ngateba the best thing into no kuligia no ko persist obe consistent and obe persistent kuligia kirogo at the end of the day na bako yewa ngaligia kirogo ikina ane kireka 2017 nani ngaligia ikirogo nandi kyo MP nani nyaribari chache. Yes. Okay. Kenali kirogo I did very well. Number gwachite bon. I was number 4. Okay. Improvement ya lengo kubwalitangani. Yes, there was a great improvement. Nkwanya watu chikura chichito kubwa ingakia. Nyingi sana. Yes. Challenge 10 times chiknani olete kra na ligitri tangani. Yes. Bone kana siko kurwabu nkamanya koligi nande ikirogo kyo speaker. We county ya Kisii 2017. Yes. Ekenali kirogo kyo speaker nkagetema sana lakini abakaka wakangake chenga asawa ndibachite masai mara mantomanye to what happened. Yes. Finally bagachora oyororo the current speaker oyukuru kombo. Yes. Uyo nyolira a very difficult time ko kolega asizi nyoturi kurwani mukungu ile kile kiki abete a big issue lakini ndikiro gonki alenge kiane because God's time is the best time. Okay. Bono ngachanga teba bono the best thing to do kanole kirugo kyo ba MP nkebugate ebyasale binge kyatwa osoka bange kurushi nyumba chetu nje nkurwe nyumbe kurukambanane eri nyari bari lakini tonyora kurukire nyumba nane nke yakambanane mabu abantombara basoka tabanga bange nane kare clan kiriye keke masoka no emba bere bagu prefer a man than a woman ngachanga ranga ikirugo kiri race for me kurya ikirugo kyo gavana
tikana kobori kwa bori lichintunde ibere ekerugo kyobo bunge turahaita kwa ruri ne kirera isi yage uroche obubunge e constituency nenke kubwi county nikikwale kororana ekerugo kyobo governor nege kake na ende kebwate chi constituency chinyinge kubwi kerugo kyobo bunge ekibwate constituency yamo litangani ngona nyote ngo bunge wole very competitive na ndi clan ye ko clan ye enda baka kali clan kiligense yaba big issue ngaligi likero kyobo governor kanyanga njinje mbwata the biggest clan ngaligi linganyanga number 1 igo nkuru nyali bali ane se clan ye kenana ikuru kambanane kebwata about 120,000 votes kuru nyali bali number 2 nane kanyanga mbwata clan kego kata across the county kibwate over 52% ye chikura cha Kisii county clan kiabangina ono nganyora nga intend better placed in terms of clan because clans is very important ikere ikigwa kachikura nande ngaligira linganyora iga abantu bali no the current governor we have na ligitikero go kyobo MP several times he didn't go through lakini munali kyobo governor iga through and there are many others ikine tukiago segete tuna ukarana ande akebura nane ngagirigere dojine na kigire tingagepima nane kanyanga kirgo kyobo MP kire so detailed nane nyali bali sinali kurukonyora siasa ya nyali bali yobo MP ya very commercialized ikiyabere besa cyabere chinyingi take kuba chinyingi kya siasa rororo yere commercialized abantu bagote bugase abantu bane baro bakuri kikoro bacha kosera abantu bakamatanga so wono siasa yika ben kongu kara siasa yobo governor very much easier than siasa yobo MP so I went to look for the seat of governor ngoi katolense meyo mheshimiwa ande yake imejoro konkoro gusi ntwanya gachora musubati mu bunge yes ntwanya gachora ku 1963 wikabono pakaboniga ngwatemede chintunde ibere kubori ekiroge kyo tokenyorete ngaibona korusio moyo nesegete nene yokoranga onyugwasiru gachoru umugaba mubunge kurunyari bari chache nuchiko choru umugabana igonte kurara eresa kwanza usiba mtu understand njeka na gitikero kyo ubunge naroche se problem mwere ase problem mwere is nothing abantu bako kwakura electorate mbako ati problem they are very okay so kwa chukura ase problem mwere abantu bali elected abantu bali elected aba wensho ngapata gitumo kungwa cho rukerogo and the reason why they do it muna bono the reason why they do it muna bono sakuligereria so tiana by example tikansera kalemba akacholiru baswati bakacholiru basacha boka lakini the late honorable Nyonka and the late honorable Nyachae bakabwatirana may their souls rest in peace bakabwatirana baganshu angabangina bacholiru babiri bakachimea and we had the first mayor kurunyaribari Okuru Claire Manga she did very well no kagire to gachoru kuba bwatrinde bakabachora muno muswati kuba onjoriti amangana nkirende she did very well akakora very well no tumuti no nere bweka asino nasaba subati nona asaba na baisike ebirengere byabo bya onjoriti kubwatakana nere gachoru muno mumea asi mbrano ntuka tokuli tuaranga bakanse namba choletu that is the reason why I need to go to to choru ibirogo that is the reason why and ncheka na call the study anenga kanyaranga abantu bali elected bali problem but kenanyaranga that is the thing ngate bapana inde kirogo no ngana oni kirogo kabantu bakurike kirogo nkerese konyora umuntu omo igo kurigirimo onyora limo abande they look for the seat several times bamacho kwikera magaya ebona bakungu gisike bembali kurigi for several times akurigirimo kabere gatatu tiga bona ngate banjiti nkorosa onkurigi kirogo kibakali tukuliri bakoraki bako kenga jinga te let me go ahead because miaka ya already we keep to change after all the community chinde chacho rabangina baka chigava na chiro ande ba chage to chora kale abangina abakora very well nane kaligeri the other communities nganya abangina bali ba choriru over MP akurani go several times which means they perform well akurani wo bono nkaranga abaga bagusi bali elected kaligeri ningo mungira chora gusi bago chakanyora ibaga and that is the reason why bago to block nane reason bago to block mono ese nje bago tumia chibesa because they have a lot of resources bago bago tumia chibesa and fair
ya means yoko convince abangina nga baba ko chire so ne bitu bingi line baba convince lakini ngachanga tebaiga will keep on doing civic education. After all kulituwa kala set new constitution civic education yanya ko korubuja iko so bono from there ngatatanya ko kolia civic education tunyako tira ngora baka kachinga gijike tiganko bolia maite ekeromogo so igeti abagaka gusaba sacha n'abasubati mwigo chakiramo abasaja baguchakira muntu kera already muna gusiyoro konkorwa gusibara buo babiri bago choro chinga kichinyinge ino basubati bado murachoro none kero gwa kero chukura none chukugwa kero tumwaka buchiri bwibiri na 13 no mwaka buchiri bwibiri 15 na ibere enamba gusumu barubwa basubati in terms of percentage bali bago wakire chukura na kiarenge wala si to nyali bali sina ligitsikura mana era sabya nto abate nyali bali ne bate nga commercial voting abantu mbanye ntubwate abantu bakurikitikurorro babwate byasara ibyici besa bone ibinabya toleterete problem especially abasubati bali young and the youth. That was the problem lakini bone bindemune ko change very over time. We are changing little by little ingo de bana bangina durane de maiga kurunyu mana bigutangana usa kola ingera yuma teno nyina abu other regions asa basubati baje tukutangana bagaza kurya birogo ara ubate mete bono tutatemete then how shall we be katoteme ngibanya ko baranga murahewa onye murahewa we katoteme nanto gendere gutema. That is why I keep on encouraging when women bali yikiro na kana chitukuriye kiro cyo bugavana una tagete kwigurira bangina abange bache kuriye birogo byo ba MP abande basobo senator abande basobo birogo bibinde byonse biro ba MCA to babange. That was what was my aim nenje ngakole campaign yane smart sana campaign yo bugavana abantu bakaranga tingoje ko make inroads na sinini but I tried and I did very well. Engane yunta gete yo bugavana turanyi vacancy mo kuira na tororo kiera ni bwate mangana mange kigima tikatura kwanire nsemo y'abasubati ekigara nabwo uja ko represent segrogeke kuikira boniga mukuru wense ya Kenya n'oto burayi guikabona nukagete basubati banyorere shya yabo eisaine banyorere getarikiriki yabo batakire konyora guikira boniga in terms of amagenderero kuhirwe skuru no konyora no nini bo yabo utwara no namaremo nukagete bayikira se bobonete guika nturai kasto bwente guika iki atu bwente guika 50-50 asa masomo aratwara temire kiagara abana bonse buri school basoma and to what so many executives bara bakungu to what principal to what various people executives bara abakungu igongo tematori samangana masomo arotuna jaribu lakini samangana malimo munabona samangana nibo no problem irene sana ikiagara munabona si to kusiga igo konyoranga usually abasacha no bakwa title deed bakungu balikwa title deed akwanya nele somo sacha kule umukungu wo process even a title deed yaba na appeal task ya family members babe part of it and bancherani abandi batatu so ko umukungu wo title deed au ni buli bagende so bono from there bakomiga bamiga bangina bakonya title deeds bono baburu ntunga collateral ikiagera gro kwa de bank no sabule loan as mutu are ndoko community title deed ebe muni security sente nenera umanya kwa ube loan bona bangina banyora mbali konyora yamanya kwa very difficult tomanya konyora nga abangina bakwana baligi chilo chiri very expensive unabona ntubwate women finance trust chibe ba tachi interest igoro kubwa commercial banks these other commercial banks bona bangina yagera bakunyara kusukana a lot of access to credit bilindi banyala gusuka yabe problem ene sana ngi tukende kiri problem ene sana nokuli kwegas okuli kwegas bulumongera kwanyoranga in some places gosimulo muswati in some places what I want pay in kind bona wakubinga why should you pay in kind ikiara somete qualifications ya bagwanta kuligereri igo bado ntole makeka sana ntole makeka sana ntubuna bangina asebirugo lakini tutayete ko tabanga ki ngutanga tore constitution ya chite turatanga itanga kibaki alete tigeringa 30% abangina babo ara from the constitution ere gacha ekarita 30% usa third gender representation
representation Okay. nero ya tokonyire muna bangina twachigura twatwale bangina chief ikiagara boni gona bakulika ngote abale ngaleta bangina abangina bro basoime women okay bono ko so kuga bangina to tokonya na kuna ko to konya ka courtesy of the constitution lakini bone kare ikire politics no problem were nene kabisa ikiagara siasa kaiga abangina mbabwati sinjo batabwati a lot of money tubwati a lot of resources muna basacha babwate anda bangina mbali bakurumi mono muna basacha barakurume lakini abande bahirirwe bosibiki kambi there are few aba keba ko by percentage. I'm talking about percentage. Yes. Wana basacha kuno wale babwate chiba chinyingi ande basacha babwate advantage yogo changirana socialism yabo yere igoro kwa socialism yaba swat bona nchumu swat sabe muchango no bwikura mna wono de mwato yone mambi ona David bali batete kunjangira wachi mambi bako amagoro banga amagoro alimu bona njenda changiru chinke kubwo musacha rero aba socialism nyingi ere mwana ngako konyu mo apeta dain tuone problem tukutwara abangina baito bali basomete na ubago tuita muno ase siasa no bono njera kibara baite kera hande yake tango basomete na ubakuru example ke buche sabande ingento bago tuitera you are interested in career progression mbali interested na mangana siasa yo ba koranga ukunya gwechana na siasa aro batagete bamentu career yabo bakine birugo asiga asili ba gukora aisa negete nero bono mbali go to support baro mungu ndo go chokulikiro go bamwe magoko bono it is so unfortunate ingekero na alikulikiro go kyobo governor ekero giasi na achakwira nekero go kyobo women rep na nyora abantu banene bono konye batari kungakira no nyine simi abantu bale professional bakungaka abakungu bakungakira simi kina kikiro gwasoete buya bono manya konye ngayikwari ko bakumya inkumi ngaki ikiro gona soete buya ebiro 70 elective seats bigo toka kusiga yani ntu twachora na bono last bono 2017 tu watu bakumura bono currently tu watu bakungu babirubuka moyo msioyo no mu women rep yani ebine 68 yabasacha bale bono ngamanya bono from there kera bagonte bigo igo ko ba discourage chikagara gongo kumina ki ibanga ngana ko soyi kyagere kikero kino nyentale ko so no mukungu no gakora no gachoro nanjiri baba ko ngamaguru inyigo nenche mirango nyigurira abandi mirango soye gocha bono tonyoranga na bako ba utakira nigo chinse abasacha tukubanja muno aso kweni kare chiven youths bakuliye birogo banyori birogo ntubwate na wono ntubwate na ba MP ngusiga ntubwate babire wa youths babwate birogo abantu bakubanjera usibako bakonya bakubabwate sia nabasacha they assist them gokina intubono muna bangina tokuburwe godfather ose godmother kububwato kuboko tikakuburiga the problem ikirano nyene abangina bali bakebacholiru bali kunyora mangana mentorship bato maintenance bali to kuchaka gokina gochigoro koligi na kikina leo kuburi na ki bali bacholiruwe bali bacholiru ba women rep bali bacholiru no ne birogo byo PS obo minister se serikali gweta oroche baruru mubweka no muya gochiasa abande banse they have not muna wono 2017 ekero na ligitsikura njina rangiriti abangina bali ligitsikura bonse piusingima Kisii county not to see Kisii county turachadilia our way forward to invite the women rep of the day to invite the former women rep and to invite APS to got Susan Muchachi none of them attended and to our invited but they never came and they never even apologized Mwate meteko mumanye na muchando kyolengo no UPS yeregante betinga njine PS timbu at interest na siasa one from there don't include me in what you are doing one kama lakini nate meteko kwanera magaya she has never talked to me since then up to today as I stand like this yoroto what the current woman rep she is good so kukwa na PR lakini from there nothing happens MP the current woman rep when she was a senator and the former woman rep former woman rep by election MP nobody came. They were talking about parties so from there me I was left koranga basubati mwego konya na inumwe problem basubati ba wotokonya abangi na babake abagwa kachikura barabingo tokonya bale bakabatoneli bakirieta
lakini bali abanene bali biruge binene mbali gorora. I don't know why they don't mentor turanyora bangine ba comment and I think problem to bwate the way ba choletu oro chekera wachora umuntu osino mungine wachora obugoiri ba team gete mubugoleti of men amugoleti ba komoni muneto inga goroyo bekeroyo that is where there is a problem. Umuntu itai ko iguroro ata tene na magoraye ach ko understanding a mentoring ninki ngagete problem nere yego cha yaba nere ga ko understanding the only people who matter are men kiana ba korte ba mokonyete sigero ka koraki the women who came in to help so I think the problem nere and that is what we want to change say that well to achori una bangina to mente other women muna bono to bwatu mungina okuryo ba uso muiseke mwana muiseke okuryo ba mpyo kurukwa engineer toil. I always talk to her because I feel kerubo toil ni maite to nara urachire gaiga toil ni maite kerubo yetandira kurukudindiri achire lakini kerubo ndiro akubulu kitutu chache not kitutu chache south yes imna tolega kurwe kiama ya jubilee yes and I'm proud of her because she's the first youth lady kuriye kergo kyoba daring the men I'm so proud of her and I must talk about her everywhere I go gomu kwana na tayo antonga mo encouragement abana bita basike really from there abaruba kine bacha kuriye bamura barabungi bakuriye abasike barabumba kuriye bono intu abangina intu tutara set good example wochia sabanda wake abana abaito basoke bachikuriye muna bono she's the only woman okuriye wa MP around Kisii County Engima. It is very unfortunate. Agatige kirogo kimokuri kiyobo women rep akaenda kumina nabagaka asikiro weekend. Bono tukatukwa ne rigoro ya mangana hao. Eto tuso ya sense moyobo women rep lakini tutaraso habo. Tayo wacha kiriteli tangani. Mkwa bwate kerenka yokobo mugabana bwe county ya Kisii. Ukaminyoka kigimo ukamyoka chiba haruka kwana nabantu. Yes. Ego ikense maye momuna heroli tukolia rero tokogunga ya birimna ya beire. Eresranga yubwe ko manyene kuruso munu na inki kiabete ekirenga kiagwe gutakomo mugabana bwe county ya Kisii gigatenen egoteba ntigo nalingi very serious nankulinginde kirugo kyobugabana yes ngana situ nyalibali kamba nane bakango koboko bakateba twakoiro koboko uri kirugo kyobugabana nande tubase gutikirangira o make sure gwatabokiri so I knew ngana igo koboko na bakamba nane nabangina nabara ububa manyitenga we are done watu mungino ito ukurigie kirogo nabara bunga ba promise I'll go on tingo nyara gutikira yenchira ras mangendere to gure mirangwa for women ekara tu agendrego ngaswali tangana lenge party ya ODM ikana ave party ya ODM kanya timbu at space in that party bwata banyene so I moved to a party ekurukunga UDA kana so a party UDA nyalengo na so etenga join William Ruto anga krete simi bwe ko manyene his excellence kaya anga krete simi ngam join ekana na mo join tukacha e party ga chakara sikuru ku UDA tukacha kunyena acha na konyero sikuru kuga tukanye build ekaba ekabwena ranjiri itali ya ndika genda iguru process yo kwa gache party yo bali bonse twale kwa gacha na barabuo tukasukie party gasuka ekero ya suka so one day I got shocked ekero umuntu ame competemo ikuriyo bugabana kurukuna lebeseke machogo ekera kurangiria abantu okubatenga matini join UDA bako mubulinga kirogo join UDA nga bari baroro roba tangani yuko tigarecho akama wagarecho nera nali mina no mukuru from the same region akatabarecho ngo musukine kiara igaibo one after saying ngo musukine kiara fine good after about 2 days ngo moro ikaren moro chibicha kuru karen o join it after 2 days oletre deputy president Gusiga omaletire bakanyali bahari ali aliseito bono nenje kogenda I still went there deputy president yo manyana akamanya goteba iga mukore gasi na gwetangura
na Mudavadi Na Machogu. na Machogu na Magara akantika nje Isiko. akantika isiko ngakuminga kinje bono naba a stranger ngakuminga kanyanga singe Myake yonsi. ose kanyanga singe nje hasela mbwate chibas chinke na kyanyangira bono ngamanya kuminga ki if he says all hustlers matter igo bono hustlers umata bali bagwa kachikura tali bali bagwa kerwa so me I wondered so after that ngamanya kotebigwa I bono gutika ochiko nominated oyo chire oletire chibesa he has built the party Igo in a nutshell nechibesa chia kobegete isiko. Chibesa chia mbegete isiko nganje tina achapati na besa timbati oyo chire nechibesa bwaga chire party. So bona chibesa chikwa gache party nje timbati kendi. Tagia yebuye kankaite none oyole omukonyi bw'umugabana boniga kuri county ya Kisii. Mangi nertalingi UD ya tukobuli bugabana nikiame. I'm going there. So wana kirana agenda in after that. What happened then? Ngamanya kotebe wono ngateba yaya yintingo tiganji ko nominated ikiagaranje ni ngero koboko abantu banyali bali abantu baminto banyali bali and at the same time nabangina be county ya Kisii I can't let them down so ngagende party enke ikurukunga progressive Party of Kenya. PPOK. PPOK. Yaye ere touch. Kena ngende se party yenke nganenge nakabone slogan yanenga bona ba na chire party ntaka abanta bataka na baro bona bambu atisina bwa bange njo mutaka enje bambe kiri chikura. Kena ngende slogan yiyu enje ngakina ne party yiyu. Abantu still bagakina with me. Ekero barra abantu bakirire with me ngamanya konyora bon the last blow. Igaikira. Ibono where tuachire kwa wa masakara tuatebe una tuguchwe ko bangale ntolente papers papers to collect from IBC tuira ni papers ne gavana ni bwate running metiane kuru machoge uya machoge wandetere tabaka ba machoge bakamwanda over to me baonde bono let's work tugwaki aba machoge bakataba machoge na basweta na banyalibali na basweta so we'll work together as a team turara beke jio chaka banane cyanyalibali gusi cyanyalibali kini chama cha utuma kulikie chinde ni chabangina bali bali konga tomente chinde chons chisane so from there we were doing very well I got shocked ingir Korea is kugunge running metiane uchire kale koroki gwe bicha asaji tabegete limana ngombe abegete ebirole abegete ni maski achiete nga uchiro machoko uchiro machoko so from there after one thing led to another tukachakanya rogoliru yogoliru by the same person ekeragorwa from there I could not be able to put the purpose and that ukabeku isiko gorio ukabeku isiko and if I was nyenta be the fast or swift enough kanganje na tukute copy completely ndigikero go kinigons but I became swift enough karengera tiga ngirane ndigikero nkarengera lingirane bono bo MP banyali bali chache nganyora in our party ntubwate yo kurukusawe yo wa MP banyali bali chache so I couldn't go there nyali bali masaba I don't say to I could still get look for a seat from there kyo MP because I'm capable nkanyora abo MP banyali bali masaba abaramuntu bwate undali ese party yetu so I had no any other option ukaratugoso bo na option chiro ni bere mone yo senator ne ndene yo women rep nkaligire linga abangina linde if I have to work for these women njenge ndo senator mba goto korasiya they may not see anything but the best thing I opt for the seat of women rep and that is what I was assisted to put papers na when I ended up kutoka asikiroge kyo women rep ntagete goteba it is a very unfortunate thing nali tukuliara mna tuliga lero chirani ngimetiyechi ngondo chenga bale chipaten go chasa abantu I see them as burden ikiagero sikuligeria tukuliara lero what happened omokonyi buyo kuligero kyo bugabana kuri county ya Kisii umusike oyonko yo manyikante na Alfred Ndebonero oruro ororo ochire ko bwatisia oyo bweke makia ODM muna yalirigya ko berete yes bro kioro jogwete go se oribwa gente kya konyuri kende I am telling you it is a very sad story na ande njimno naligirira and this is what I can tell you there are people behind
simbere ere gari sibu muntu would defect without knowing what has happened behind the curtains. Inchuta tegoteba kerogoteba na what has happened behind the curtains. Oso no muntu oru ase KNC ochensemo ya ODM. This is what I am sure. Yale kutoka ndemo agulu na rati. Tale kuenda openly that way. Angeenda hivyo angechificha vile yule wangu alichificha. So definitely umuntu naro kamugulete from where akamata ibona joining ona genda join yoyo lero musungirani yeso but mheshimiwa ndemo no muntu monene oko make decisions chae takwemuka mambia tebena na arosile tinde tukobera naye ngende kuchia. It is what he did is very sad because he has committed what we call political suicide. Hakuna siku nyingine tena ndiye mara chikuligero wonyali bogetutu oro gose Kisii county ga no yo ganero ono lengera ningi metioli kurukunga paka nibire igongwa mama ete no negero gweba no nite ngwa mama ete no nae ya onyancha Evans onyancha na ndemo abuna abantu bale ba committed political suicide abuna abantu bale ashamed to Kisii county andabumba kwaberu Kisii county ba kwaberu tuko niyo barali kerokia barabu barabachivota. Okay, tiganko boliga. Iki mutale gusiransiransi na machogu mukwane. One of the thing is litanga ni jinale go ikaransa iki amachogu tali yolo go control. Okay. Machogu ni chikura ali kuligira njimna nale nkoliki. Inje chikura nale kuligira chikura mna njerecho machogu ne member of parliament. Okay. Na ande kurusi to nyali bali barabumba abwate na abwate kirugo. Na abwate kirugo inji ale kuligiri kirugo kene kabwate kene atara kuro no myaka 5. Okay. Ninje na lengisgo nta abwate kirugo na ale kuligiri kirugo. So I was the best person and best placed kuligiri kirugo. So Machogu did not come to talk to me. Acha gonte binga imutigere kirugo. Erega atumi eto bo dictator bo libu ayanalete bo DC kera ni DC abete akaligiri njerere raisi shortcut agakoranga 1-2 agakora tiganko boli. Yes. Omokonyi bumura ibwenzo ngwata bana wakide simekera mole korosi UDA ne bintu binde gotira chingakio ya so etororo Machogu. Yes. Mukwanete monyorete meeting ende so komo boli umurai mukonyi bumura iki nekianyare kana inkena beiro okurutangani kwan beki isiko bono kwalitru muntu muya indu yuga na tebetugwe ntige inchiko nominated they win the nomination list. Okay. And I said no, I can't because I had an obligation kurusa abantu baminto bali bangeto koboko na bangina kwa ujumla ba Kisii county. Okay. So I couldn't let them down. Okay. Yamura kigima tiganda soma cia mesi bere ise twege tutrahendera guchumotwe yatimbere bari kire mangana abira atatu elinde mbumo nchumu ligendera kuri SMS cha ugo chaka gelinde omubolie omushimyo Rachael Otundo engana ya mugo sibere osama mangana abire iga elinde tumanye naki umura yo juna isaine na inde kubwa nkobwale nigo ntagete kumu support lakini tinda muikera naki enkonyora gusinkomonyora manyene yakuru Daniel Nyariki kurwage komo biamono Daniel Nyariki SMS yo yaikire emagoroba yabono boigo oyagatebana ni Dominic kurwanya kwa agatebana ere nigago ku encourage ogenderere kuburia kirogekyo elinde obwe ekirogekyo kurendere nigaroche nahabwate timu endenero engao aroche eraje kubwa ine kerengeri kyao biamono kigima asogurwe kerengerio kyao inaro gotebaga na omuchando nabwate ne sigino asole onyoko bwato omuchando ne sigino asole naboko riskanie TV yao elinde omakonyonyora asenchera engia naliga igotaliga liete yagatebana tuko pamoja mheshimiwa Otundo biamono kigima kwalikielieta turamanye na ngai operete kurwa na inde kerengeri kyao nali okurukuna oyakuruku eduse dembazi tima ile deneli kongsana yule mmoja kurwa Birongo market. I think Mama Rachael Otundo anatosha kuwa women rep Kisii county biamono kigima ejinega tie chiri chinde chinyinge chirororo kurende gontagete turagendera busyo na mangana amange igo ikabono bono yaikiranire wasoire kirugo kyobo women rep ndoche chinde mbono chiandete gocha tiga ngotsomane ngora yaikiranire kwatigire kirugo kyobo governor wasoire obo women rep tiga turachakira litangani agende gatangani no kirigo no isanegete negasi mu women rep obono akolire litangani ndaraeresa useningi sanezene negasi akolire women rep yabono ikonte tegotebanga nchomo nyene nekirugo kyobo governor kuligia
ngachi kerugo kyo women rep itangani ikaraba a bit difficult to accept it ayibuye ko manyana naye kibiye ko manyene good lakini ngagende ikanisa umufada Sengera parish akarandia akaterekera kwanyolere gisunte busyo Go gusaba Nyasaye gwakambia muno ukwigurira umurango undi okay nande kira kwigurira umurango kego complain okay so umurango uyu kora the best out of it maybe no goje kuruti ko nyara birie binge watagete so from there ngera nanga accept but aba maybe Nyasaye ngo ntumari ngalenga the best thing tigange ne sikiruge kikyo women rep style kimanyire abantu bama tenge kinekirugo yakoleta chibasa chikurugo nga affirmative funds na chiaba shared among the people siama jikoera muna gawo ngana ande usenga ngachibasari cha orphans abantu bali bara orphans use vulnerable bakura igo bono kirugi kingibwa at decoration ngalenga linga no let me go to this seat and decorate the seat yanga nda kibekere yanga like kiabekiru yanga in other regions imanye kogenda so kwambuli riswali no isanegete negasi yakoliru na current women rep yes itangani ero monyene ikira to kolire gas na bwena to tebe gas yakolire matu tara tebe gas kwa kolire bantu bakonyimanya nabora nyora you have mate gas ito tirikorekana let me just say ngati ana raheresa a little nanda that is even the reason why I want to go to women rep na again for these other seats ikero mundu katiri ni mune MP otebanga nchinkaraosi paleria Jinkarosi class mukelia ntinkaro basi yeskuru era basi yeskuru ngaleta mugungwere ate ndo zabanga njina rudo chibesa gocheke umbi eke umbe ke bagakora bakalichwe jengu anget ije aturo chino ne biumbe kuto kwa Beyonce so muntu ndo boli njengu anget so bono yaba a bit difficult to measure the job that has been done so one of the current women rep taten ne timara atuere senga inkia kolije tara to an audit yega siaye atokolire all this time ikina ki mtu ndiko tebe gitangan iko kira ata atokola audit nguna ko mesha nganga sikia kolire kiano na banda bangi ba uchanga nturaro ginta kolire ikia ero monyeno she has failed to audit for what she did aseme gutano ya yonsi nkwenya ku kindi yonsi yakoteba kere kusunya singe njubwa interest negero gi bon na okay nku na ngoteba lingi tibe sia affirmative action abantu bandi bakara complaining ana basabetu kusini tibe stage file usini 700 bakanya ku demand back abantu bakoteba ba applied they never got the money bon that's what I hear ero manyene tarato tekiri ndate ngento kroki manyete aro siriye koronekana neke building aro seti agenda yakite koigurwa rehabilitation is it gender rehabilitation yaba subati bali ba nyorere usubati no nichinko yes ne are yera ne ra agajire ero koronekanere ero it can be seen and it was opened by excellency Martha Karua na Aida Odinga ero mba ito bakaigure nyombe it can be seen but trende dola what it's doing that was exactly what is this mura kulikia bwa tenera ngakige kolegas na kige kolegas gango bodi ande yake ogotara kwa una singe njubwa interest negero gike gose tara kora kendepi egius ne ndakol ne injige ndo ndeko tebana tebana ndi tumbe kira manganu munume aya ngo tebana linga it is a duty it's a job umurangiri gocha atwareze exactly what she has done tuigwiga sia kolire into kira kimanyete ngiringa na rocha mabuli ayete bantu bake nyerochi na rochi aturene tia abantu ba border bakeche se driving and you see right the borders abantu batamba to license chabo one from there I don't know nature of na konyete one tikunyara kumanya buya so she's the one who should come at tebinga ninkia kolire ikigere kiro teko tebinga ndo kwa kolire even when you have done so much you think about what you have done abantu bakoranga you have done nothing given a chance mheshimiwa given a chance inkiora koleto bauti ilinde a difference you got to have to birorokane na kiora chikukora yibinto yatebire chitari kisano nisoto ose chitari kyanda bako iri libaga kiora kole tofauti egere bintu birorokane ngano kole temeremo number 1 ditanga nije ningenda to kolegas mimi mtetezi wa wanyonge one of the jobs you woman rep ni kutetea wanyonge lazima otebekera bakumnyoki umne town ya inga wano gose bakumnyoki gose bagusukiwa bakumnyoki ibintu byaba bigosali kunyuma is there for them
ekera babwate problems, you must listen to them. Ekera babwate chichiro toilets chibolete oiko bakwanire ayo gwente kubaboriri twanye ko women rep yo kubori me I'll do that. We can get never really make sure environment akolingasi ningia seba ko biashara the business bakora ningieri and then we can make ngokwana boli ngoro oversight kale inega sintangani ikara umuntu kurwe woman rep no mobunge just like any other mobunge we can koro oversight aboli maswali ara oversight the national government uboli maswali asemintu bitari ko ruboronge inande nonyenda county government nabwente ko boli. Okay. Number 2 nabwente ko represent us our views tu wedo wotalioka na kino negero bibia yale wotalioka nganingia taigo to boli I reviews to ngangi to goteba anaintwara to reviews goteba views chae gosogenda with the views of the party leader ntegeto onesemo yao aije na kiura kole into tofauti tutigane bono no current one twatiganire no yoro na ye bono kwa iruribaga na kiura kole binde tofauti komobua na bi binde goteba. Number 1 ekera ngwa kuchiba sia affirmative fund chiba sia affirmative fund ngo chibaga boya nani distribute evenly leba distribution lakini kwa nyanga kire ward na kire area ya kodriki ya nyorire ande kwa beke recording bara biba kodriki bara biba nyorire and abantu bamanyanga so banyora the following year kwa nandi group chingao and still fair distribution onya koina na like that until and then you follow these groups and ensure nga chibesi chukuba kwa ke add value to their lives. Ikine ngite tangani arabu nande nto kende kia kabere noni chiofan ayoko konya ibasa lyokurgo iko keep record and audit yegas kwa kolire ngi kwa kolire bali uko konya bantu bali yoko konya muna mono for example noni chinkora kora ngobona ngora kora and even now ninde civil society kugusi governance watch asengo tetea wanyonge abantu bani bali bakukura letter watch office office yane bacha kumbolia abandi bali ba gender based violence baitruna bagaka babo problem eti nyingi abandi baseliwe batabuga tinonye loya ngo bali fande tu abantu ba human rights abakonya abali fa abandi to feeder bachi gokonyi kurworo. So that is what I'll do in Chomanyene. I'll partner with feeder other civil societies. I partner with donors. Yes. To me nanga donors ya baiga batakonyere chiba stoko to upliftly libata kuenyara bara bakebalense muna bono ntubwate wale mavu ntubwate the widows ntubwate the widowers ntubwate bali balense na the orphans uligi nchirale ukuligi extra money chikozo kwa bakonya by working with the donors igonche ndengereting office yane we can to wale abantu bakulika proposals to bring funds to help some of these people abani bale barwale tuna cancer and barwalta HIV some of those people baba assisted ntegetora tigira abwita ekemo elinde to some SMS to ende somutu mugo to kurene ntunde akabire obwatira abubiri ochigokora guchi mutu tigatora some SMS butambe to kotana abantu bali ground impako maeta bono kombua igona bagonte yamangana gete nasigete tura ikana one se campaign chao bia mono kegima boni gandoje na moja mwamini kegima chabalirire ga SMS chinyinge kegima tigatora some ibire isato tumanye na mweshimiwo wikira abu asore gose trabeka campaign cha chike ga bia mono kegima oyo niga kurukwa Atana kuruanya nkonko ni Sofia mwambie atoe posta zake za ugavana chiposta cha uchintanga ni chobo governor niko chirikirase bono chikaleko confuse ni chobo women rep na mubwate mu Rubelbukorus timbwate mu Rubelbukorus yangira ni timbwate mu Rubelbukorus ikiagara abantu babende ku understanding umusubati olengo bo governor nero yo chire obo women rep ibichiriye legali so bo governor ga kale as a ballot paper so bono ngen lose chirimbeke nga women rep abantu bande bazo gombeka among the women rep bacha kuboli ngoningo one kero chire gali it's easier for me to be identified nganero yali na number 2 ebintu biliko ya like kobirosia at the beginning and it is costly what across only binde na ande ono na embiria they still give the message after all tubolia abantu abange biyiga nonye governor ngwa tubwate ta bege the poster nyingi ustachirwe the nyingi elsewhere platform chiria bege town ya chirele but he was voted take young linga Rachael Otundo is a household name bantumba banyete everywhere anuka waronoika na ndi bono kwa batebiri na bono ugento kubuno bu women rep ndio mo ali bamanyete mukunguta iyo ukoliki ko gavana
asebono na bika kwa rengo enga kie bia mono kigima kwere ni Sophie kurunyongo kwere ni report ya ukwabolia Brian Bichanga gota pamoja hadi mwisho bia mono kigima asoko bekenga namune hiyo hai Ndizi TV Moyes Oira kurwa metembe one Masimba Madam Rachael Otundo gota Gigi Madam Rachael Otundo tumetiche ne kieminentie kurende bia mono message yao ya ikire magoroba ya bono na some chinde gaiga yo na gota bana amulasian kurwa roche agatabona tokwa moyo neba mangana ali akoberete omukonyi ogutama kurende kendera busyo nalige gukuru kwa trate bilitari ina kia kuru Justin Ondimu naisa ine kobo murai Otundo inche kuru kwa Justin Ondimu biamono Justin asingana yao uyo nalige gotabona ki ni Briman Ongechi kutoka Jogo. I support Mama Rachael Otundo but mwambie atembe Jogo please, tutembelee kura juu tuko nazo kwa igule Jogo turaikororo Jogo ngangensa elindo bakwanere ndiamana ni Gilbert kutukorwa Chindwani na kusupport but nakupa Simbaka your governor atabana abone combination yao yo chugwa kire kura neyenda kire arati gona bagote baigo ndiamana hello Ndizi TV oyata bani Sara kurwa Jogo Hon Rachael Otundo count me in biamana Rachael yagate bakuru Sara kuru Jogo nero tebire mobale na chugwa kirekura no ndenere ga kuru kona ki Eren Francis atambo kurwa Bobaracho ndotagete gukorora aiga egontuanya gukorora na kiura atoke abuonga yateba Bobaracho Francis kuru Bobaracho ateba nayo Bobaracho na algitikero Kisii county yani nyari bari chache koronero mugeni utamanyitire cyo tunde kihango tarande Bobaracho sana abuseito hello Ndizi TV ni Shadrack kurwa getengereirie Rachael ako sawa but tunadai atufikie yeye mwenyewe kwa ground na sera zake one on one. Yes. Igobona utakiro iki ground kigima. Biamono kigima. Hello Ndizi TV. Kwani Rachael I'm Victor kurwa Nyaore Nyakoe. We come from the same village. Hata hajawahi omba kura yangu kura hapo alafu tutakuwa na fundraising for Inua Youth Group at Kioge Catholic Church tarehe 10 chichumo tinyo yobono lituka Jumapili abona ki noisa ine oikororo oba amagoro na ikigima bono nande Kioge ne kanisa ane kuna shida ndiamono hello Ndizi TV rero aiga atabana timba igweti bya sengencho netiere bobegabo kurwa raganga korende tebya Rachael inche nao inde nere oyakuru kwa Chris kurwa raganga sublocation biamono Chris kigma biamono sana oyakuru kwa hello Ndizi TV salimia mheshimiwa Rachael Otundo amwambie mheshimiwa ache gokuwa na bobe igore ya machogo wote wanatoka Nyaribali biamono oino montomino oyo Nyaribali mwensi mukuru wamo tina kwa na bobe gona kwa ne ken kirija kolekane kirija kolekanete wikabono machogo yardigali kichukura chaye is free to look for votes biamono kigima from the other side of the studio agrokobede getanke agatabana kurwa Nyabigenda South Mugirango na mpa Mama Rachael pongezi aendelee mbele atetee wanyonge pia kaunti yetu ingae through better distribution of formative funds and representation biamono kigima SMS chiganda tago cha nechi nyinge ikokoro kana abantu bagwanjite ground nashukuru ni chinyinge chiendete ku flow bakajini ngujikotaka some yende ya itaigoro hello Ndizi TV I wish her well since she came too late we will consider her next time for now it's Donya case closed angwenyi kurubochura uyina abate candidate ya biamona angwenyi biamona angwenyi oyado mbaiga gotoka Erion Onkurio no munyangero akurwa Kigogi Kitutu cha Chenot nimependa sana vile mheshimiwa Rachael anajieleza naona kura yangu nikimpatia mwambie anisupport pande ya studio nimfanyie ngoma ya campaign Erion Onguri oyo no munyangero ate bakaro studio batera we campaign ikobono rorana kyuko moikera kigima inche akuru kwa George Kigiche kurwa Nyamira Rachael Otundo no mungino mokongu kama angekuwa Kisii ekura ya haye nerare gokobekera bya kigima no isaine etiga Kisii county emotware kigima mwacho murigeria chi SMS yine chinyinge mwalikire gaiga tingu gisoma boni ganji kole kinde oroche chine chimbaliri jonzi ndoraji soma kororere
echinyingetire bono tigatwanda smooth mokomo ke gondo gichekire chinse nyene gideka emirongo ibire igoro tintageti mbutorere chi SMS gwe kanso mekiro muntu kiera kuira chinga gichia okulike SMS go chatali gento kiyecheche ende butambe ngote bana bantu bali ground na ubamanyite nangiye kogendero roro nabwo batagetumura iyo muya ekirenge kanne kyo murobuli yo no kumumanya umura yuri soko mareta gaiga na ki ekirenge kya ekire nabo igo iganka ya enere igogo ikanko libaga hali tangani kigima gatora ende sumuntu mokomo ke to koirana ngoso mande SMS ya okigima bugongo nyokangi ninko igwete na akororire ngoso mande SMS ya igo bono karakira umusai James to ire somutu mokomo keigo kurende sege ka gijide kaibere cyuka to irani ru mwanchu muri ya togendale Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigoto Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura yubonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kubwatekana nobonia bwito bwige kigetambe asense mu yibinto byogo tumekistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechinginto chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize mochieta naine. Nabogu tutarira ime yomo Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sinikene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Mbiamano mwanchu murigelia buya kigima ekero togendere murubiriyo bweke ungwe magoroba ya bono onoro murubiriyo nambeyemo ashikiti bichonsi pine kiredio chomuno bweke gusi mwanyangeti ngengima rogongorwa gusi Kenya na nsingima gekoletera mangana asiasa
bono tuligeretie asobo churi obonene bwitariki kianda cyo mutinyo gatano gatatu mwako yoiga buchiri bwibere ne 22 igo tuyariga ni tibu ya Kigima eliyo tokoletere onsipi barai baliyo tagete baikire semeseye na rero Mheshimiwa Rachael Otundo Robero muswati ukabere go ikaso murubiriyo ubweke umbu asemeseye gukwanira gaiga na inde nitete mu challenge na basubati nabo ko barangiria butambe abangi mbali gocha bate abanga bakuri nwama baga kolende karo ko barangiri bo kampali gocha igona abasoereire asere chogaiga kero bakumira na iskoalia abatebina na mbara obwo na wanye batageti bloge bio mbakwe bisa kero batebuna interview mo tatageti gocha bono igona araba soereire no nesimule mumanye na abande babo mbali gocha tintagetinda ra tiganda maboli mabolio tiganda ra soma chi SMS kirane chi nyinge tumakwirira gocha sale nale yogote bana Rachael Otundo tosha akorokwa Councilor Mohenga biamono Councilor Mohenga. Thank you. Nale yogote bana Hon Rachael Otundo she is most qualified for Kisii women rep, but it's unfortunate that she came too late. She has served the Kisii people well before. In fact, she is the Iron Lady of Kisii. It's today I've known that she is on the race. Lastly, the alliance is key to this election. May I wish her well. Councilor Simeon Ondigi Kurwa Bonchari. Era gote banandera amanya nganola series. Yobo women. Nane de commenta. Yeah. Ekra gote banga the alliance is key. Inere mistake tu amekiri eso wake suti ya gelde tuteri konyara magendero bya ntengo advice abantu betu wa Kisii county yes actually a governor from a different party actually senator from a different party ne women rep from a different party okay nali a women rep ne senator bago konyana bakonya ba MCA okoro oversight okay nali oversight kirero roro era kole kana nali ga sira kole kana biya by the governor okay otherwise if business goes on ngaba kuru the same party wono omuntu yokubuli undi swali wone bintu nawo bigosale bali binyoro bya turubanire just like as it has been done before okay muka yakuru gitale ni gakobolia mubolie mugabana ki akoa okoboko kwae njente tegoteba ono nje as I stand nikirugo kyane nkurigia na njiri Rachael Otundo na ndi ntigete abantu baro bachole bugaba nekiagara nsako bacholera igo bara kukiagara na ndi nsako batebinga bekeruyo next time ngojo kujankurigio bugaba na bagoteba kwao neti umwando lakini tikango yes ayebuno murai tubune tigusharansa sorobago you don't need to sit on the fence no ole gucha kahaba anto ba omwerekeo batebina ngochia ejira nehere tukubwatia tinko ba mwerekeo asinge njonche ndo murai ole wounded okay yone nche ungo tiganga ni kurone ya nemba I'll vote for the person I feel like kemo tutigacha murai umera kini on the other hand digirelia bantu sera kiba konia umayo cha murai mocho murai because of money okay na ande mocho ra barai bago cha kogera Kisii county tira nense okay we want ya barai bago cha kona Kisii county imokebo ndio mano elo Ndizi TV omongino yona isaine kura county ya Kisii asobo women representative na inde motebie atare Kigima oyo Samuel Nyang'au kuru Nyantrago mbia mono Kigima madam Rachael taraika bo machoge ibencho kuru oyo Francis yagoteba turaika bo machoge ibencho igo bekomukia oike igabu iyo te como te ya manyanga ki ibencho nyi mayetu bya ani mayete abantu bali ibencho bakuru kwa bo motoro okay igo nimba manyete bya na ikiro na achiro muchango na achira matango achira na twalde meeting na ba motoro balia igo nere utarandora lakini nande na ngo chagura na indo okorolirega oigura mangana nawe mukoroba yabona igo Francis na atagoikera ye one on one kwa mororira kwa moigure iganka yae ande yake na bokora mnakubolia Erikinya Bika DJ kurwa South Mugirango nyabigena nigata nambia mono ase television yetu ya Ndizi TV tebia mama county nero ganyereire nganere bweka urarusie oyoro boniga na bagoteba mbia mono Kigima elo Ndizi TV yakuru Vincent kurwa Gesonso nkobolia nga county ni kubwa utawezaje kufanya campaign Kisii yote je umejiweka tayari kufikia kila eneo kwa nyengo ligindi kirugo kyo governor one it's a continuation okay yona bonge nderete utara just like bali bakuri birugo bi account bagutara okay
Tafika hata hapo. Mbia mono. Ana la tadirige sonse ina itri. Go. Mbia mono. I will vote for you. Honorable Moranga Peter Kurwa Birongo. Mbia mono Peter Birongo SMS ya kwa alikire gocha. Francis Orale Kurwa Birongo Yakobo naki Otundo nale people. Motevi mnalikwateba. Mwereza angolimo ilinda iko na bora nyota iko ndiko sonda na itaiko. Akubona nole people. Me am a single parent. Ubugata abana bali 10. Okay. Yes. 10 mu bagere. Alabara bugena aba bonsi 10. Bonsi abuna abane. Okay. Even adopted and mine are. Na bonsi na bao. Au bonsi na abane. Momanyi Nathan Kurwa Ibacho hakubura Rachael Otundo trust me inawezekana. Tano fresh agatabona Simba na isaine. Igokoroka na bakubwa trend na Simba sana tima itingi ekwera. Rachael Gachimutwe Joyce Moegi Kurwa Nyamache. Totalire Nyamache gabo ino yokabiro tebire igobona gwikujura n'intunde yakabire. Nande nindo mambia. Okay. Yeah. Igomambi ngobatalirore. Lego tarande. Hi Ndizi TV incoming MCA Amazon Serio Kurwa Manga. Word I support you. GSMS ni chinyinge. Tindege tinsoma GSMS chinyinge. Kera ontara kubulia mabolio goikatokole elinde ara chiro rokima. Watebire nkongo kwandira kwalengekana turande mutumo kongo kwandira kwalengegoro yibire ngabiao ngwa kwana bike biri bigwatiga libike gona biro byura kwane biri oligeti kuchokorera abantu be county ya Kisii. Ebintu ekerengana ntakwana is about about representation, nakwana about oversight, nakwana about kubaka affirmative funds, nakwana about ku work nejidona, collect extra funds sikonya abantu baito. Ikintu ntakwanira legislation cross ya machiko. Mna litanga ningura agenda bunge, machiko gatorosi, aliya go to favor na inta go favor abantu bali vulnerable. Okay. Nje ningende ko tema, igenteke monte tukura ara wasiri chikelimo, ebigali byasara by'irunning mate. Okay. Kura ile bill in the parliament iguri running meeting liko basibo kigima gose ngwana to tanga running meeting ji sigwente kurwa igwente ko appointed kera unacho okay kiagara sometimes ndiro ko buguri umuntu mune running mate kwanyanga igabana yabugire running mate igabana yagere yabeke ga running mate desk running mate ye region yebale ribosa te konyora kende. Number 2 kwanyole running mate abara agenda ko bekire no ene sumu agukole ate cover because na weli chikuliko teba. Number 3 running mate na wegutama ne yana yantamete guitere political career. Number 4 na running mate gutika mna yati to oyongo ona cha ko kurwana bikira na se koira chikura na running mate yi ane eli ne go chako take over. Aye buno rigwa hetereto muchando buno yugo tamone running mate. Bose mikyo bwata boni gaso yongo emogorobe ya bono kiranda kana buranyoro yongo nakoligire kurwali TV ya Ndizi TV muchando ngwa heterete. Kini aye mapema erembono. It is very unfortunate. Kiagara no mutinyo mu bikutigire uchichikura chichikwako. Chinde to tese injwa gito beka masakara. That means we oyonga gendere bakomoeli. Igonte to teba abantu nabo tigaba morolera mabira. Kiagara kira kwa yitiriga mabira na wende njingura sabani ngandorera mabira mu mbikire chikulechi. Nangura tebya macho genga gontoroba babone to kumbekire chikulechi. Na chine chikwa beru mwana obo for what he did to me. No nonyenere nababwere tugusaba chikulechi cha mabira abantu simba morolera mabira mu mbikire chikura agende kuli chikura tugusaba nyasamo encouragement na ndamo bole mu buisaine elinde affairs the people of Kisii County abasabe chikura because after all ikiruga kuligini kyobo gavana. But I don't know really kero ya ajambiri to what extent and abwente bwakana abonyene ga kurugo kabisa ngataki kumabera kabisa nande ese gutuka tina manyali chiko byo mene liko teba ikirani meti arwirire at that level cherba tumige kibeze chinyingi de bintu bibye ese gutuka nga utariko genda ajwika debe because of probably maybe asale then in that case uyabwente bwakana all the damages. Okay. All the damages ikiagerere gacho openly otebanga utigire kere bintu bya birosi wa masakara osi wa over it was still to make you should pay damages chomo kumoira bakachinga kiechiga amanye kumo tigiranjira bono kuligira running mate ngawo ibono kulikikuru nako it's a tough job. Okay. Bono njiri the legal interpretation lindo manyana nkikibonete gukorerwa achinga bunejinga next lakini ntutukumusabira for now
Yasara mo bolemu na muagate. Omuru siri timing en konkegima akiri naro na kia kwenda wichubosio. Ande yake SG county ya Kisii mangana naro genital mutilation again rete wika chinga kieje sense moya basubati ande yake uranyora libaga na kia urajgurwa ni ege tambugere gusege korwekyo. Ama one FGM nchekera nkunyaliriri the way akoba fought. I don't agree with the way the government is doing it. Approach nero nkagete itabetengia because when you approach in a way I think probably kanga one which ya care much more because you run back to FGM bado nero ro percentage nande jiregoro satige go koru behind the curtains. Yes, so ntagete gotebanga into ba kolete kanga ba tebetia abantu mategero gutena gotebia abantu rungenga also going through FGM ntuma tetu what we call circumcision bate banga tokonyora bana bate banga tokosoma bate banga ukonyora fistula ebintu bune bigo ono samba basi tokumye kiagara if ngikira te yumundu who went through it and has not gone through those things ono mundu akokumi what you are talking about what they should tell us approach ya uneri approach ane yalengiga kanga ba tebete tiga kanga banye criminalized kanga ba tebete nge FGM yospi yani mundu rwenzi okora rwigentekyo tali mangana traditional no ya gitali bama kwa instructions on how to do it ba chuti bosaigo and then from there abantu akora ni counseling this thing is not necessary, don't do it and babe ke fisi abe iguru kabisa abantu babe discouraged batike banyole nkibuga value simple. Lakini nkire iba ukora kulengana na utilibia ojo criminalize nje for me ngo nyari na discrimination kwagenda go criminalize ngomu kungu wabere circumcised kwa criminalize what go musati utari ko circumcised nande yari what healthy implications era kwa moti era turi ko mubekera be criminal you know we start wondering, so it depends on how. So according to you tangoro je na basaje na burumba bekire be criminal offense na ngeke ndoke bekire oron kelinga eto wa discouraged such tradition chichitego to konya muna woni ndo mneke nyingi word value hakuna hacha ya kuifanya because it doesn't add value. It only wastes money and at the same time make maybe one feeding or very munto manene ekyaru mwana. So probably nalikira changing and take is a matter of changing the mindset. Okay chisa chitondo je chiendete kumnyoka mono ntegete nkoboliga abanyali bali mosoge tabange tubwate machogu naro samongeri naro naye noro nabande mbaro oroje bono enyumba yeno yoka nechigwakirugo inwa banda mo mwenzi bimo chigwakiru chikura konya kera nalingiresi yo governor accounting ma yala go tabekiru kyo governor nyali balikire it was going to come to one of us either mchego sema chogusongeli lakini immediately mna naruo na yando women rep and wadekiru kirigo chigucha ono kiri Kisii central ekira bana bate abayo na bonko igugo ono me I don't understand ona wana inchi boka na bocho kwa kisabu barra abantu bakwakira chikura kyara kyumuze chikura cyaya kuriye na akole campaign yae abantu bamwanche and ikintu kiri most important is go choro murai no go choro murai uri uranyala kubasuki to the next level ikire kigentu it doesn't even matter that you come from the same place lakini yetegete baligire lyo murai uri uranyala kubasukia to the next level umuntu urakole gasingiya urarete change ikira ntu tegete change ndo gukora business like we did yesterday every time people need to change to refresh that's what I can answer. One thing go teba match about that and to kukari muntu ngatika kuli kikuranga nje kuligi to wote muntu ngam better than you kiro muntu agotema aganyirite aigende aganyebosio torrenga ningo ogochoro kolengana naye after all banyebo basi babiri bali is not one bo basi bro arati na Kristo bura tali community kuimuka bantu guronga tenoli gicupura no muntu kuimuka bwe kwa manyani na kandi guna asandi na barange control eko benko biamono no isagnegete nemeremo mugabana obona akolire muna yoromo mo akikura bwe county ya Kisii nabo igomo menyi nabo igomo raibwe county ya Kisii bagendera ali akorekanire mi county ye umugabana obere chintu ndebere kuri umwaka w'ikiri na 13 wikabona ukikokora amagendera ali akorekanire wikabono aye muno mo menyi bwe county ye no isanegete litangani in general kuri oversight ye county for a long time not because intaki tiongwae
as a governor, but because ngobo konyigas inche in fact na konyiru ngwa gukorega singia kiagere kero kunya kuburi umuntu amaswali gokogero inyura oro sarosi sato akorobya. That is what I've been doing. So to get a problem ya Kisii ite audit nerebulite ono ntu asabite na audit ya workers toligelinga kibali kire parabiaba. What do they do? What's their job groups? All these things we've never gotten an audit. Okay. Egas mnego koru ntu wati audit boni gamana toliga ntu wa the municipality that gets a lot of money. Yes. To what the county ntu manye even what the municipality does, what the county does. Ono even to train in yani is all clouded. So bu maene boto ikorekana bivu na beach. Ikiagara tukayunga kibule mu bwagulu nyatieko. We ubi ere problem. Ubi ere everywhere. I think ubi nere class everywhere. Goroka nere no negero wete barango nyoro. Baki pare ure ichiri class. So bono tumete kibule mu bonga ibuka chet. Kikiabete what happened? So there are a lot of things. Lakini bono ukunoka te bono na anya urite koliri ose serikali tiligereriri as a county ya Kisii is transparency and accountability. Okay. And that is what is needed. Anede de kubulinga nange no nyene na ange nchira nere no umuntu ochikwira president abwente nagu one of them okwana ngamba chikuligia encheragete yokubeka ibintu byakorwa almost the same way talibara nyale go control ilinde tutwara accountability and transparency ebwente kubekwa from the national government nonyina abantu bakurukwa ba MP n'abantu bakurukwa ba MCA have also not done their job ya oversight ilinde toligire litwara what there is joma dena na ko oversight ya nenke korusiko korusiko getambukiro ngende muirite ande yake kulika use chese senate usikoire none se Ekeumbu kyo bukurumi elinde kiligereria mangana igochini ntuirite se byombe byo bukurumi several times and nothing much was done. Yes. Okunoga tebanga abaseneta babero babere Chris Obure nabo igosa mongeri mbakore timire mu Yeremia tingonya akote ozimba kole timire memia ozimba kole timire memia lakini what I can say among an oversight it has been minimal as you see county ya Kisii oversight is a county ya Kisii from the first term to the second term oversight and there is a reason why oversight is a problem because most of these MCAs are coming from the same party most of these senators nega bana bakocho we suti and that is what has brought this problem umuntu mulene mukuragira mu mwaka mine together mo share how do you come uchako mubulia maswali uchako okora kiki so you will always agree on what to do in any problem and I think from the two terms abantu ba Kisii county when the clan actually senator the governor a woman rep from different parties and to have able okora oversight for the incoming governor. Teatura soma chi SMS na indi chia chiri chi nyinge bia mono kigima buri mwandete gotoma ni chi nyinge gotema nde gosoma gaki ndasoma itie ya utongira bobe ni inalete gosoma chi SMS mama Rachael ukweli umejaribu kutetea wanyonge sana naomba utembelee jogo mbia mono into asoma litangani ende na rojoli kakaiga mbia mono kigima jogo karibu Kisii Borders kuna kanisa inaitwa St Cornelius Catholic Church otubata arera ororo elinde orole na kiwagendrete elinde obakwanere na mirobeli kibabwate nseme hiyo alo Ndizi TV Moyes oira kurwa metembe wana masimba Gigi Rachael biamono kigima madio sanyirora chinenjire ga chiandete gocha Obedio bara kurwa getange and Eric Nyabika Nyakenge igata from South Mugirango Nyabigina ambia mheshimiwa tembe Bugirango kuna support yake kiwango cha juu kabisa ambia mono kigima I'm watching from Eremo within Ekeumbu honorable I support you come to our camp at Ekeumbu Centro ekambinere endrete ngaite ni kanisa SDA ogendororo at Ekeumbu Centro elinde onyale koba kwanira asensemeyo ntoka endrete gosoma Isabella kurwa mwembe pongezi tuko nyuma yako biamono kigima naliga na ndote bire ngaite na eroyo na inda irole se akabire tikanse amehinde akurukwa Duke Makori kurubugia kumumukwerero agotebana nere noale na ino ise kigima chikura ni chiao bia kigima nalike ganero goteba pongezi mama Rachael Otundo na intu abantu bagianchere ento igwete
tokole buya na boiko agoteba no isaini gakuru kwa Evans Ben SMS yao yaikire Joshua Angati Otayo kurwa mosocho Rio Toigo ekura ya ne count me in Rachael Otundo bia mono kigima representing well Ambrayo kurwa Nyaburumbasi Rachael tutalire nsemeye support no bwate nyinge nalega igo kulikanga mambo otigera igo bia mono kigima mambo nayo ndinayo ligena na kama abantu bande tibabwati TV naki bagokora bamanyenga nobo women rep okuligia anye bantu bande babwati TV lege bakora bamanye nobo women rep okuligia ni gayane gutarire ground yes kwera wanti kubaira nchiposta okay igono ndete gutara chisemo aho kwa ibule ngane magate kurwa Kiogoro Tundo tosha Kisii County 2022 chisa yetu chiandete kogenda ndete gosoma CSM ndete ndigonde isiko ikirane bese agwatumika kulika oyakuru ku Geoffrey kurwa Gisusu kiamukama nasema Rachael Otundo tosha akishinda tafadhali akuje huku kiamukama tutengenezee police station juu haijakuwa haijapakwa hata rangi bia mono kigima iko kwa iguro mchandobo oyakuru kwa Kennedy Mose kurwa buba sigetenga agatabana takomanyeti enseme hiyo igekoroka getenga abuno takeire oikororo nocho ikororo mimi ni Deno kutoka Kisii ninasema kuna huyo mama anatosha but mwambie anipigie simu juu niko na watu na kuna mama mwenye amekuja kutuomba kura sasa namba yangu ndio hii please atutembelee hii area elinde mkuane amanganayo pia mono kigima arate miresi kia ikire go ikaboniga bia mono ndoje kia tigeri kidaika isato choka chike sano chabutuko ejina chinza kiriya to cyo twakoro mu rubiri kurende mabolio abirate toiga goseto motebi atwerese bono omukutano noroba county igahiga ya Kisii stadium ya Kisii oyo kuri omokonyi bo uyu kuri kiro kyo burahibwense kwetera sobo mu bwazimio la umoja wa Kenya Raila Odinga musubati Martha Karua na tare kuri county ya Nairobi bagacha no mungina Raila Odinga Ida Odinga bagacha county ya Kisii elinde bachikwegora emirobiryo nere konyora yaro sibune serikali ya county ya Kisii bagacho omukutano yuka be stadium gari ayenkwa igeto na inde yake ngikiaringe asande gotebekana n'abasacha buko bare kogenda somusangira kano ikorende ani abasubati buko bare kogenda abasacha bakabitereri ku ikororo egento bune kyuge kibura buru n'ebintu binde binebyo ayebuno muraina kyurage kwande na indonye kwarengo ningigia kolekanete itagante could apologize to Her Excellency Martha Karua and Her Excellency Ida Odinga asonsia ya kolekanete ikiagera it's a shame nto abantu ba Kisii County we are peaceful people okay umukutano to olengi stadium golengi mukutano bwabangina na nchigo na chito romno mongina nanda iniunga nabangina boka twale ko borro okay nanda bangina bale gocha kutukwanira so maybe with a few leaders abo bale gocha kiara umuntu kulichikura nabagota kanera kwanira bangina yes that is what we thought okay with that lakini tugakumisana tatokora abantu bakunegeita abantu bakosoime bakuruta magina na rutetu several times tukara abantu bagocha nechi youth aba murabake abana siasa bako balidi gocha bakuga tigweta bagoteba mukutano to yoga so it was a very sad thing baka mwishowe tuwaza kulia libono nonyene master of ceremony no musacho obete was not even a lady so ona tugakupinga ki patria kire gusi to koroki bakaba geninga to patria ko kwani mtutu kwenda tukua mukutano it is very sad and we are feeling again the giba to kolete bobe aba sacha liba kolete the giba ijage ti mukutano should apologize to the Kisii women and to the dignitaries bali ba chete bali ba chige to mukutano it was very sad sebionsi bya kolekanete kya kwendencha live siaba gani ba chire na live siaba ndo bane bones is very bad indukia bete tu akanire and tu akondemiri and I believe ndu kilikia bete ya affect ria bantu bande siasa yabo negatively incherero ronande tutayete goteba nanda bantu baya tukwaza mabaga mangi kuchiba kwane abasacha andari bakungu intubaka umweshimiwa
a excellence Martha Karua agacha goteba mukungu omubika pa guri bagakwane baka a excellence adaka abakungu bonze bali baguri birogo bakwane. So we felt like it was really sad. Mukutano ino bete hijacked. Ukawa hijacked. Ono bali ba hijacked. One of they face the music. Kiagara kara wa hijacked na nyasai na roro. Nechukura nentukulige litole nentuna bangina. Nentukura jitongo chunga tole. Tolenga ngubwena tajikura ngoisaini ngubwata maskani. Ikiaranye no mugutano lege bwijana bangina ntu alikucho. Yo mugutano bwa bagaka bangina ntu alikucho. Ntu bangina tubwata maskani. Tokule bagaka bagusi batwara maskani leaders bagusi batwara maskani nane basike one another. Nane tatosike nanye no umurayure kirogo. Umurayikare kirogo. Nere na bwata maskani yako until the time mwako anda over kirogo. One kira aniri over kirogo. Bana bata gete kusikwa over treated byakarengo before. Turi komoita go treating era tai signing na yabono gwenete kubanga everything. So again tukilikia bete is unfortunate. It does bagusi went to karansamo ba yonita differences ba apology to the dignitaries bakanenga tukilinkelibiro ngina I'm asking excellence Martha Karua na excellence Ida baba sekorosa bado sisi wanawake wa Kisii no moboganiti kuongea na barabua barabara tosemia kya nturanete magega kisiasa muna bakungu babusi ndio turarate bigwa mangana ngo alitu aragocha kotabigwa alituta ikredete ando tamanyitinga ni akiuse ninkibabwate for us. Okay. Biyamano kigima ndoje chinsa cyarire kutatika abantu muri abake wagenderete kurigereria gwetera aso mutandao YouTube and Mintonation TV nigatebana na itwa Honorable Cynthia Toheli ono twale kurigiria tayaya Cynthia engineer Cynthia Toheli biyamano kigima Mintonation TV aso gototebia Evans Mokaya tabarejo Otundo. In fact I wanted to join women rep Ali. What happened? And I join you. What happened when you decided to go for governorship? Ngate nkwereneria liboli leo. Evans Mokaya ina Otundo oroche ngakieye tigarete nonyare ko irekero gekyo umuiraniro lake igoto kerto tukokora Mintonation biyamano na bali bande bali kirega abwo gweta ndoche mugenderete kurigereria abwo mugaro yabono biyamano kigima ase bali mugenderete guturigereria gwetera YouTube igabo kigima Facebook page ito ne bwato mujando moke kolende ntogenderete kunyurigereria elinde tunyokole na bwangu igankuri na tole aso mutandao yu elinde torole na ki ekonyarekana oyo kuburiri bori gaiga ase kigiyetirete geke kurugwa onchuretie gocha kuburia obogo women rep noro chenu ikere ekirona ale kulugine kyobo governor kego kave county ngima ane kyobo women rep kego kave county ngima yes itaga ninche tindo jigo se problem nero rekiagara all supporters alba go support yo governor bado abuna ade ba go support yo women rep na abandi maroro batale go support yo governor o have joined me so go support yo women rep yes njero jingango ikirande the time we have is enough ningendere to gutara ande yes abantu bamanyite ilitara ili Otundo is a household name imanyire bakwaro yamanyu bakamuni yangu yamanyu paka ali bakira mani bakira mani mosense maruguru yamanyu everywhere so ndimanyire everywhere so it's not a big deal. Rachel ntugo kwana mangano nsitokore egekagiense ya muno jideke 30 iga negekege sana chiza kidu chaere digiriye kamera elia kwanera omugusi bwe county ya Kisii omubulie kura yao na bigo motebi nkiye kogera gwakire kura na ta kirondo mungao igalia Hon Rachael Otundo mtetezi wa wanyonge na ababuliri komuranche abagusiba minto na yaeteire munangonya kuligichikulechi na abairo mulemereria abandi muna bakwiruka Naomi gatebete nganduke ma singichimi chanda eterete njinde tokoteba kumuranje mundu kema nje muntinya mariga ase na etironsi and at the same time mundu yirili muno mukungu mwana mukengangari asoikiruge kikyobo women rep akebekere chianga agedecorate kebekero kironge na kero kigocha kuba admired n'abantu abange kuligugo chibosio gabo kumuranje simole lengera likonga kire kura na Rachael Otundo asabire kura ino kuruchi county chance ande ninyege netega abantu baminto konga mole kura mukungu ale kuligia na royo okurukura Rachael Otundo bakungu abanstu kuligina barabo once nabaya lakini nje singenjo arabere mtetezi na nararwanereire for so long asabire kumuranje mongi kirogekyo
mororenga ngakingo bakorere gasingana mwana abere sirege gweta ani endelee kuwatetea monge chinguru chiricho kubatetea ikiagera konye ngo batetea ntabwati chinguru kimono komenta muri simbaba ne chinguru batetea side lituranyare utwara magenderero kwa wale wote wanyonge na bali bande bonspi na ande ninasema egasi yobo women rep itakuwa ni kazi ya kusaidia watu wote kiagere kirugo kyobo women rep ne kirugo kyobo bunge oko mu bunge mna mu bunge odwensi yamano biomono kigima mwanchu muligereria yako na kwegule birengerero byo Mheshimiwa Rachael Otundo okwana ire mugaraba yabono gotebiri birenga byaye niganka yaye nakiriya tegitokore igobono digongo agosaba ikura yaye intwe buna Ndizi TV nigo tokoleta abageni bonsi basaba ikura aye nayo gochororioko ekura yawo kiagara mugukoere worobono mbere bakega bari kira mangana abera tatoiga narige gotabana inchuo raganga oyanka itakuru kwa Chris atabana inchuo raganga Catholic Church Jumapili okwanira abakristo nseme hiyo arogo Chris mbiamono kigima na ndigega nare kuna Brayo agateba kuligereria watching well from Mogembo mama Rachael achukue simu tukimpigia atutembelee huko igo batebiri kwa buguli simu yakorokana tukaliko buguli simu nige maana chiko bachi nyingi okay chiko bachi nyingi biamana tuko pamoja tell her to come to Kisii main stage mimi ni sister yake Gladys Nyabuga Mama maito yo karagana biamana Gladys wono Gladys wono kwa ura mangana yubunale higo biamono okigima nariga igo korera batabana biamono oganya chinga gichinde bonika no mungao bategetekwa ne birengeri bya biamono kigima so gutume birengeri bya go chagaiga chegere jidai kaisano ne moigoro ichinsa isano chimogaro ya bono ndoko kendra gwetani gaiga amurubiri oni gorense yemo nenusu ni gongo mwakira biamono mogeni itwaso gocha emogoro ya bono twakwanira mangi na hali tutakwana angyo kande tuyakwanire gotebiri birengeri byo byaye nkaite go ikabono kwa momanyire endote byo musani otebi yonde elinde mokole mnaba bolirie nche nokoleto mogani gaiga aba ibirengerero byaye elinde mokole mne michende okora biamono kigima olionkonya koletro morobiri oyo gochagaiga ni gakuru kumo Sai James ni gakoremero memi yakigima elio kokoletera mangana ya gochase enyomba ya ogabo biamono kigima nabokwenda YouTube elinde auto subscribe bugalia also Ndizi TV News elionyala korore merobiri yeito eli recorded na boigo merobiri ndeli tokobeka live muno yoboniga biamona soko gendera go siro morobiri bwe Ekeumbu okinire goika chinga gichinde biamona kigima we will support her number ya retena 36 totebetrieta nere na SMS yo moelio twasomire emagoroba ya wono goika ali tukolia Jumamosi egaronya sara ncheto nyoromo geni yonde SMS ye Ekeumbu biamona kigima tumira ne chinga kiecho. Thank you. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao